equipe ya Man yakinaga na Leeds United umukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Game yarangiye ari draw, igitego kimwe kuri kimwe hagati ya equipe ya Man U ndetse na equipe ya Leeds United. Gusa equipe ya Man U iza gutsinda kuri penalties. Of course ushaka kuvuga uti ni pre-season, ni umukino w'ishuti, ariko nyine ni preparation, bari ukwitegura nyine shampiyona Boyle Sports Cup 2026. Nkuko nabibona Bruno Fernandes igikombe yagihawe. Benshi bati ibikombe bya pre-season Man iri kubitwara. Ese ntabwo biruze ko birangira muri ibikombe bya pre-season, kuko nyine si trophy yonyine, ntabwo ari iki gikombe cyonyine, kuko nkuko mubizi n'ubundi equipe ya Man U n'ubundi yaherukaga kwitwara neza, nkuko nabikwereka ubibona aho bita Harry Maguire na hotel igikombe. Of course in pre-season, mu byibuke ni pre-season, gusa nubwo ari pre-season, equipe iri kwitwara neza bituma equipe injira muri shampiyona iri songa, bituma equipe nyine umwuka uba mwiza, bituma umwuka uba mwiza. Hanyuma Nusail Mazlawi murabizi ko yate penalty, ko Man yatwaye igikombe biyambaje penalties. Akenshi izi friendlies zinarangira ari penalty. Penalty ya gatandatu, penalty esheshatu, equipe ya Man U itsinda Leeds United. Igitego cy'abantu cyari cyatsinzwe na Joshua Zirkzee, mu gihe igitego cya equipe ya Leeds cyari cyatsinzwe na Alonson. Donc Joshua Zirkzee ku munota wa 16, Alonson ku munota wa 29. Hanyuma bagiye muri penalty shootout. Still equipe ya Man U iza kuba yitwara neza cyane. Hanyuma of course tunagaruke ku byo yatangaje byinshi. Murabizi ko uyu mukino urangiye akenshi umukinnyi umwe avugisha media, aganira n'itangazamakuru akagira icyo ritangariza. Hanazamutse speculations kujyana na Nusail Mazlawi kuva muri equipe ya Man U mu minsi ishize. Hazamuka amakuru menshi cyane, Man iri gushaka undi mu right back. Ese Nusail Mazlawi azayigumamo kuri uyu munyamaloc, uyu mukinnyi munyafrika? Hari byinshi cyane yatangarije itangazamakuru ndetse nuko biteguye season inside muri group. Ese bimeze bite umwaka w'imikino? Bawiteguye gute? Bawiteguye gute nka equipe ya Manchester United? Uyu mukinnyi ati ubwo Mazlawi on the team improving from last season. Ati Lash who comes back can be a big one this season if he doesn't leave, but that's not up to me of course. Yatangiye agaruka kuri Marcus Rashford ubita Nusail Mazlawi, avuga ati Marcus Rashford wagarutse dukurikije uko ari kwitwara mu myitozo, aramutse agumye hano yaza umukinnyi w'ingenzi cyane muri groupe yacu. Uwo ni Nusail Mazlawi. Specifically of course yuze ko tubigarukaho ku mutoza byitangariza, ariko nyine n'abakinnyi bari kubitangaza, bari kubyivugira bakubwira bati rwose Marcus Rashford uko ari kwitwara ndetse turamutse tumugumanye yaza umukinnyi w'ingenzi muri squad yacu. Hano Nusail Mazlawi akavuga ati I've had this question a lot of times in my career and I've never had a favorite one where I've been like, this is where I will play and nowhere else. Baramubajije ku mwanya specifically ubundi Nusail Mazlawi ukina kuwe mwanya nihe nyine umuntu yakwitega, akavuga ati uyu mwanya niwo nyine ukunogeye. Avuga ati muri kariyeri yanjye mu rugendo rwanjye rwo gukina umupira w'amaguru, ikibazo nk'iki nakunze guhura nacyo cyane, abantu bambaza bati ese ni kuri right back, ese ni kuri left back, ese ni muri central defense, ese ni muri median. Avuga ati njyewe sindafata wenda mvuge ngo ahangaha niho njyanga kina neza. Toya muri kariyeri yanjye icyo ni ikibazo nakunze kubazwa, ariko nubwo nakunze kukibazwa njyewe nyine buri mwanya wose umutoza ambwira ati ni uri buze gukinaho mba niteguye kuza nyine gukinaho, kandi niteguye kuza gutanga buri kimwe cyose mfite, niteguye gutanga imbaraga zanjye zose. Uwo ni Nusail Mazlawi. Mazlawi agakomeza agira ati of course ema tuganirira ati you see that in a lot of games I'm playing center back, left back, right back, wing back,
so no, I don't have a favorite position. Ati murabibona mu mikino itandukanye, hari igihe rimwe na rimwe mba ndi gukina mu mutima wa defense cyangwa se nkaba ndi gukina of course kuri nkaba ndi gukina kuri right back cyangwa se kuri left back, cyangwa se rimwe na rimwe umutoza akaba yankoresha n'ahandi. Ati nk'uko mujya munabibona, njyewe rwose nta mwanya uri specific nababwira ko nyine ari wo nkunda gukina, cyangwa se ariyo position yanjye nyine handi mvuga nti ahangaha iyo ndi kuhakina donc niho nyine haba hanogeye, niwo mwanya donc mba nshaka kurusha indi. Hanyuma Nusayr Mazraoui of course arimo aratuganiriza, anatubwira nyine kuri equipe, of course equipe ya The Red Devils ni byinshi cyane, umwaka w'imikino ugiye gutangira. Ese ubundi twitega iki nk'abakinnyi mwebwe, umwuka uri muri equipe umeze ute ku bakinnyi basinyishijwe bashyashya? Nicyo atubwira kuri André Santos ndetse na Youri Tielemans. Uyu mukinnyi ati they are really good. I don't think I have to say many things about them, but André Santos showed he played a lot of games. He's got a lot of quality, really young guy, really good. N'abakinnyi babiri beza, ubwo arimo aragaruka kuri Youri Tielemans ndetse na André Santos. Ati n'abakinnyi babiri beza, by'umwihariko kuri André Santos ibyo yarabigaragaje mu mikino yanakinnye, ni umukinnyi mwiza ukiri muto uzadufasha byinshi. Hanyuma akanakomeza agira ati Youri Tielemans with other Premier League games he already played, how he came into a team like he's always been here, two amazing signings. Nagaruka kuri Youri Tielemans, ati by'umwihariko kuri Youri Tielemans ni umukinnyi wakinnye imikino myinshi cyane ya Premier League, afite experience, ni byinshi cyane azatuzanira muri squad. Ati ni signings ebyiri nziza zo kwishimira, haba Youri Tielemans ndetse no bita Youri Tielemans ndetse na of course na no bita André Santos, uwo bita Nusayr Mazraoui aplazinga cyane abakinnyi ba equipe ya Man U. Hanyuma Nusayr Mazraoui agakomeza agira ati kuri pre-season performances we've been playing like we did in the second half of the season and even improving on that. There is a clear idea, we know how to play even in the friendlies. Some moments in a game, a lot of moments have been enjoyable football to see. Muri pre-season rwose tugerageje gukina neza. Mbibutse ko hasigaye umukino umwe, hasigaye game imwe ya pre-season. Man izakina na equipe ya AC Milan. Yes, ni game imwe Man izakina na equipe ya AC Milan, game iri muri weekend. Hanyuma next week champion igatitangira. Avuga ati iyi pre-season tugerageje gukinamo neza, imikino twakinnye biragaragara ko rwose turi hamwe kandi preparation yagenze neza cyane, ku buryo nyine bagiye kwinjira mu mwaka w'imikino bari tayari. Ubwo n'umukinnyi Nusayr Mazraoui agira byinshi cyane adutangariza, ariko anavuga in general, anagaruka no kuri side y'abakinnyi bose ba equipe ya Man U ko bita Nusayr Mazraoui. Hanyuma ubwo kuri equipe ya The Red Devils birumvikana iri kwitegura season, ariko no dukombe iraduteruye. Ubwo abakunzi bayo by'umwihariko n'abasohoza bamwe bati ubu ni ubutumwa bukomeye cyane twinjiranye muri season. Gusa nyine game imwe ukina ugatwara igikombe itandukanye n'imikino 38. Cyo ni ikintu cyo kuzirikana, bisaba nyine imbaraga, bisaba commitment, bisaba consistency, bisaba nyine abakinnyi kwitanga. Umutoza we afite experience yo mu gihugu cy'Ubwongereza, Michael Carrick, that's what we know. Ariko nyine gutwara nyine Premier League mwabonye ko bira demanding, kandi equipe ya Man iheruka Premier League 2013. Yes, iheruka Premier League nyuma kubw'umutoza Sir Alex Ferguson. Hanyuma Sir Alex Ferguson nimba ruheruka guterura Premier League, of course kugira ngo Michael Carrick nawe ayiterure iribuze kuba bisaba imbaraga, ariko birashoboka cyane. Mission 21 Project 150 zose twababwiyeho. Man mu gushaka Premier League ya 21, Man mu gushaka gucelebrating anniversary
of course ifite igikombe yateruye, byose tuganiraho hano kuri Elite Sports. Hanyuma tuve kuri Nusail Mazraoui tunajye no ku bandi ndetse n'amakuru y'ingenzi ari inside muri The Red Devils, muri equipe ya Man U, amashitani atukura, byinshi cyane wakwifuza kumenya kuri The Red Devils.